мақсад ҳурмати зана хоб аҳамият додан нисбати зан ина мо ва шуморо ягон мӯйсафеди кӯча ягон кампири кӯча таълим накардааст. ира ҳазрати ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам таълим кардагиай. Ба ҳамин хотир бародаро азиз, саломатии занҳорам дар зиммаи мо ҳастанд. вақте мо ва шумо зана издивоҷ мекунем, дар зиммаи худмон мегирем, занҳо барои ғуломӣ кардану дар хонаву як туда либос шуштан ва ҳоказо нестанд. ҳамин занҳои морам гуфтем он гапҳо беҳтарин зананд, билхусус ва занҳои тоҷик. ин занон хушбӯи чун райҳонаанд, ин занон шамъу чароғи хонаанд. бародарои муҳтарам, мехоҳӣ ки дар хонат гул зебо бошад, дар ҳавлинат гули зебо бошад, он гула барои зебо шиданаш ура об додан дар кору бехша мулоим кардан дар кору. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. ҳозир бародарои азиз ҳузур дорем дар ҳиҷомамон. Қориҷон бародармон, салому алайкум қориҷон, хуб ҳастӣ иншоалло? Хуш омадӣ. Ватан чӣ хел бад? ободии ватан, бу тафи ватан беҳтарин иншоалло ки бахва чидагӣ тамом. Қориҷон салому алайкум бародарам, хуб ҳастӣ? нигаҳ кунед ки бародарои азиз, ин qorimon алҳамдулилло ки аз Тоҷикистон омада. ай бародармон Қориҷон аз шаҳри Новосибирск. хуш омадед. хуш омадед ба ватан. ҳама тинҷи ва монӣ. бародарои азиз, дар ҳиҷомаи проспект Мир қарор дорем. адресҳоро баланд Қориҷон гӯ. метро проспект Мир, улица Шепкина, дом 47, строен 1. нигаҳ кунед бародарои азиз, метонем ки алҳамдулилло ки Қориҷон ҳаст. масъалаи ҷинхонӣ, масъалаи доғхонӣ, марҳамат биёяна уже худаш ҳами ҷая. марҳамат метонем ки биёем бародарои азиз. ман номероро мемонам, номерои қориай. бо нигаҳ кунед бародарои азиз, хирсандӣ ва бо ба баракатиша нигаҳ кунед қорира ки алҳамдулилло ки омадан баробар алҳамдулилло ки ҳиҷомаи занонаани ҳуишид барои модаро, барои хоҳаро бисёр мепурсиданда. лишна марам беҳад бисёр мепурсиданд. марҳамат ина барои хоҳароам. бародарои азиз, алҳамдулилло ҷой закритай, ҷой ягон ҷой айби шармиш нест, ягон ҷои чиш нест. алҳамдулилло ҷои мардоно аделна, ҷои заноно аделнан. кадомит ки мехоҳӣ ки оилата биёри, марҳамат биёри, шуҷа аделни ана як хоҳари исломӣ дигай, як хоҳари исломӣ дигай, яъне ки ҳиҷома мекуна. бародарои азиз, Қориҷон ягон гап гуфтанӣ дорӣ? бародарон муҳтарам, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бинандагон ва шунавандагони шабакаи акаи лангари, бародарон муҳтарам, ҳазрати ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳазратҳо ба тариқи шеър назм дар мисра даровардан, гуфтанд ки ин занон хушбӯи чун райҳонаанд, ин занон шамъу чароғи хонаанд. бародарои муҳтарам, мехоҳӣ ки дар хонат гул зебо бошад, дар ҳавлинат гули зебо бошад, он гула барои зебо шиданаш ура об додан дар кору бехша мулоим кардан дар кор ва дар он гул меҳнат кардан дар кор ки чунки он гул гули аслӣ шавад. мо ва шумо бародарои муҳтарам, эҳтироми зана, мақсад ҳурмати зана, хоб аҳамият додан нисбати зан ина мо ва шуморо ягон мӯйсафеди кӯча ягон кампири кӯча таълим накардааст. ира ҳазрати ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам таълим кардагиай. ба ҳамин хотир бародаро азиз, саломатии занҳорам дар зиммаи мо ҳастанд. вақте мо ва шумо зана издивоҷ мекунем, дар зиммаи худмон мегирем, занҳо барои ғуломӣ кардану дар хонаву як туда либос шуштан ва ҳоказо нестанд. ҳамин занҳои морам гуфтем он гапҳо беҳтарин зананд, билхусус ва занҳои тоҷик. машаллоҳ модарои хуб дорем иншоалло. ба ҳамин хотир бародарои муҳтарам, модароро ҳамсаротуна иҷа мақсад паси парда мақсад ҷои алоҳида ҳастай меёрем. хоҳар ҳастай хоҳар алоҳида бушкаву мақсад масаҷу хулоса ки ҳарчи ки лозим аст мо дар шахсияти занҳо лезид намекунем. мақсад хоҳаро қабул мекунанд ва хизматшон мекунанд. иншоалло ки ҳамон хоҳаро ҳам худшуно мақсад зиндабагон ҳис накунанд. мо ва шумо мақсад мерем дар ҷоҳои хуб мешинем, ғизоҳои беҳтарин мехӯрем. яке ҳамсаромо телефон кунанд ки мар дар куҷое мегӯем ки дар фалон ғизохона ва ҳамроҳи бародаром ҳастам. яке бига ки мардакҷон ё ки ба ягон лаҳҷаи меҳрубонӣ мақсад аз мо ва шумо ягон таоме талаб кунад. бадбахт, лаъин, фалон, бисмадон. наъузу биллоҳ, ин амалҳоро накунед бародарои азиз. ва ё ҳамсарои мо ва шумо ҳастанд. ҳар чизе ки талаб мекунанд фақат аз мо ва шумо талаб мекунанд. агар мо ва шумо ба ҳамсарои худмон набарем, ягон марди бегуна ҳақ надорад ки ба онҳо бара. ба ҳамин хотир бародарон мақсад маъзарат мехоҳам ки сухана зиёдтар кардам. марҳамат кунед иншоалло. хоҳаро модаро ҷошон алоҳида ҳастай.
میاره نیجا خواهر اسلامی هست الحمدلله قبول میکنه چکار میکنه با ایشون خدمت میکنه. مسئله دعاخوانی من خودم الحمدلله جنخوان هستم، قاری جان جنخوانی شدیدم، میدونم که بسیار قابلیت خوب داره برادران محترم. مقصد این گونه مقصد شخصیت رو کم شماره انگشتن برادر عزیز. مقصد گپ که به قاری جان الحمدلله خود ما درج دعاخوانی کردگی. مقصد قابلیت و طریقه خواندن شو فقط از الحمدلله که از قرآن و از سخنهای پیامبر صلی الله علیه و آله میخونه، بالاخره یگان مقصد شعر و درود و یگان افسانه زیادی نمیخونه، فقط از قرآن پاک رقیه شرعی میخونه. مقصد که خواهرا را مادرا را بیار برادرا کدام یک هستن بیاین مرحمت کنید، قاری جان در خدمت است. بعضی این باز ان شاء الله که حجامه میکنه این دارویی که الحمدلله مقصد که از گیاه هستن الحمدلله، مسجر قرآن، مقصد گپ که جای نمازو هستن و برادران عزیز بعد همین قرآن را الحمدلله که بیاید دسترس کنید. این چیزی هست که برادران محترم الله رب العزت این را نازل کرد، برنده جنت ما و شما برادران همیه. از یک برادر رو میبینی 5 ساعت 10 ساعت وقت در تیک تاک و در فلان بیسمدان میگذرونه، والله که در بالای خانه‌مون پشوندگی بسیار اولی در زیاد خانه‌هامون مقصد قرآن هم وجود نداره. برادران محترم ان شاء الله با این مراجعت کنی، دوست اصلی رفیق اصلی ما و شما همین است. کسی با این سر کار میگیره این در قبر کسی که را میخونه قرآن مونیس قبر برادران عزیز، از این دور نشیم. والله که این چیزی هست که هذا من عند الله، این کلگی از جانب پروردگار جل و علا است. به همین خاطر الحمدلله که قاری جان با خیلی تاجیکیاش هم داره. قاری جان کلامش پیرواد خاطر است، اینا با کلام الله نیجا مقصد که با پیروادش هست. خیلی خلاصه کلام که سخن بسیار دان و اندک گوی من بسیار طرف گپ زدم. مرحمت کنید برادران محترم ان شاء الله که قاری جان همه طرف در خدمت است. خانه آباد و سربلند باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند هرگز در موت خور نزنه، در حق وطن، در حق آبادی وطن، در حق کسایی که ما و شما در اینجا از وطن دور به جایبای خودمون کار میکنیم، شخصیتایی هستند که در وطن، در سرحد، در داخل شبان روزن در بار پاچه راست در حفظ و حمایه وطن هستند. به همین خاطر برادران عزیز در نمازاتون در گردن ما هسته که در حق وطن دعا کنیم. برای چی؟ 100 سال بگردی در یمن آخر بیای پیش من. اگر این جسدهای بوزبله ما میخیل میکنیم نبرن، روز میشوه که جان از بدن ما و شما میبروید، این جسد بی جان ما و شما را در کفن پیچانده میکنن، همون خاک وطن ما و شما را قبول میکنن. و همین خاطر برادران محترم ما به خاطر الله میگم وطن دوست بداره، ما وطن دوست میدارم. در حق وطن و در حق تمام کسایی که از بالا از محترم جناب سرکرده تا زینهای پستی که در حق وطن خدمت کردیستن، برادران از همتون احترامنا خواهش میکنم که دعا کنید که خداوند وطن ما را حفظ و امان نگه دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.